Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Marian. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti may sa apagtang tibiyag ko nga impagarop ko at sinsinan ngam dakkel gayam ti epekto na kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marian diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jessica, nabayag ka din ni Manong Ed agwardya ditoy? Wan, nadanon ko dito eh. Naanos mata niya? Wan, Marian, amo na ti makibagay kadagiti empleyado dito eh. Isugayam abim-mayag ditoy. Wan, apay ka di anang damag mo. Damdamagag laeng. Gaputa iti first day ang nag-duty ak ditoy. Iso ti first ang nag-greet kanyak iti good morning. Kunaklakit di. No? Naggusto ka kan kwa na. Sika talaga, Jessica. Gaputa nagdamag akon, kursonadan adagos. Angaw ko laeng dayjay, Marian. Happy lunch, ma'am. Mangan tayo. Dito'y kamatlaang gayam amang mangan, Manong Ed. Wan, ma'am. Komportable ka di ditoy? Makapangan ka iti husto ditoy? Wan, ma'am. Tasipod idi. Dito yakon amang mangan. No kayat mo, di mapanta iti karinderya, aglang lang tan amangan. Saanan, ma'am? Adamot balon ko. Di itugot mon ijay. Saanan, ma'am? Mangan akon ditoy. Agyaman aklangan. Amo yun, anak. Naasidag adagos tirik na ni Manong Ed agwardyami. Gapo siguro at ako nam anaanos. May sa siguro day tananang. Kas lang amin makitkitak day di tatangkan kwa na. Apay, lumakay ka din day taagwartya. Saan matunay, nanang? Masya na kami no daduma. Gaputa ijay latan lamisaan ijay entrance ti building mi ti pangpanganan na. Ay kat ayabam inton maminsan anak ko. Di narod kayat, nanang. Komportable ka nun ijay. Gaputa sipod pa idi, ijayan amang mangan. Good morning, Ma'am Marian. Ay, good morning to, Manong Ed. Nasapa ka Adang amin tijak nalpas idi kalman, Manong. Iso ang nasapa ak ita, tapno makaawid akmot ang masapa inton malam. Kastagayam. Sige pa ya, Manong. Inak pa ija unag. Mabiit lang, ma'am. Apay ka di, Manong? Ag-alkohol kayo pa'y, ma'am. Uwan nga agpaiso. Agyaman ak, Manong. Awan anyaman na. Di mo liplipatan ti ag-alkohol. Nang runa, taagduduma a tao ti kapulpulapulyo. Ay, uwan nga rod, Manong. Kat agyaman ak manan. Oy! Nasingad kayo adwa kini Manong Ed Marian. Di kay maumumang agis istorya. Kat inaldaw kayo mat nga agkit-kita. Uwan, managistorya ngamin. Kan maysa, asidag tirik nakkan kwa na, gaputan na singpet. Apay, di yu ka di makita, ti kinasingpet na? Nasingpot mo't kit di ngagpay, so, Marian. Igrit na amin nga empleyado. Kan kanayon na apalagipan nga ag face mask, kan ag alcohol dagiti empleyado. Matlagayam, iso arumbang laang apakitaan tayo mat iti kinaimbag. Igrit tayo mat no agrit. Husto kahit imbagam, Marian. Tano maminsan, di tayo maapresyar ti kinaimbag ti pada tayo a tao. Siguro, nagawid amin ng dagiti kakadwa. Siyak siguro ti kaudyan. Hello, Ma'am Marian. Ada ka pa'y matgayam dito'y Manong Ed. Apay adi ka pala nagawid. Saan ka di nga aging gat alas 7 laang ti duty? Kasta nga agpaiso.
Ngam inuray ko ang nakaawid amin nga empleyado. Di ka ngamin nakita arimwar. Isu nga inuray ka. Anya? Nagdamaga ka dagiti kakadwam. Ngam kunada nag-overtime ka. Napanak ije departamento yo. Ngam nakarikap matirwangan. Napanak ije CR. Ngam awan kamat. Ala, sorry Manong Ed. Nagbirbiro kayo pa'y gayam. Inrekap ko nga mintirwangan. Takunak no sisyak laangan ti tao dito eh. Awan anyaman na, ma'am. Diyak lang amin makain na. No diyak makita ang nakarwar amin nga empleyado ditoy. Diyak kayat nga dati saan anasaya at amapasamak kada kayo. Agyamanak, Manong Ed. Amuyo a panunutan ti pagimbagan mi. Awan anyaman na. Ala, agawid ta nga roden, Ma'am Marian. Sige. Agawid ta nga rodan, Manong Ed. Amuyo nanang. Inururay nak di gwardyami idi kalman. Binirbirok nakpay kano, ididinak makita idi opisina mi. Apay abinirbirok na kangay anak ko. Inrekap ko nga mintirwangan ti opisina mi, idi nakapanaw amin ng akakadwak. Kat ididinak kano mauray arumwar, binirok nak, tamaan kano no adadakas na napasamak kanya. Ay, talaga nga rud anasingpot da jay agwardyayaw, anak ko. Ay na, super nanang. Amo na kami nga isakit. Kan amo na panunutan ti bagimbagan mi. Jay lang, takas laman manulaang ti mga presyar iti kinasingpot na. Ay na, di mo tultuladen ida, anak ko. Mala, tagluto ak itinaimas asidaan inton bigat. Tailak ama man kit de. Ay, uwan ananang. Patsyak amaragsakan unay ni Manong Ed. Manong Ed, nangan ka ka din? Saan pa'y, ma'am? Sa anak pa'y amabisin? Alaam da ito'y Manong Ed. Sapay ko mata magustuam. Anya ka di day ta, ma'am? Masida, Manong. Nagbalo na kat ninayunak. Taibingayan ka. Agyaman ak launay, ma'am. Si kalaang tinangaramid iti kastoy. O sige, awatam nga rudan, Manong. Kat no anya ti kunam, aglanglangtan amangan. Uy, Marian, agpudno ka man kanyak? Anya ko matipudnok, Leonor. Adda ka din nagkinawatan nyo kani Manong Ed? Ha? Awan ka din di sa bali adamagam, Leonor. Awanan. Day talang ti kayat ko amamuan. Ay, Leonor kaya. Apay nga rin nagkatawa ka. Awan ti relasyon mi ka ni Manong Ed. Asi daglaang tiriknak kan kwa na. Apay nga rin nga inikam iti balon mo amasida. Kayat ko laang nga ibingayan. Apay, dakas ka di. Saan mo't kit di? Si ka lang amin tinangaramid iti kasta. Ni, mabalin nyo mat nga aramidan no kayat yo. Kas panagyaman nyo iti kinasingpot na kadatayo. Ma'am, mabiit laang. Alaam da ito'y. Meriendayo inton aldaw. Ala, nagtaktak ka pa'y laang Manong Ed. Awan anyaman na, ma'am. Kan day ta. Agyaman ak unay, Manong. Mabalin ka din nga ibingayak dagiti kakadwak. Addakan ka day ta, ma'am. Basta para kan ka amin day ta. Sapay ko mahata magustuam. Ay, magustuak ka, Manong. Nabayagan ajak nakaraman iti kastoy. Marian, talaga ang nasingpat ni Manong Ed. Agasam, inikan na tayo iti kankanan. Nagimas pa'y. Kat isumat ngamin, Leonor. Isula ang tigwardya akas jay Duma kadagiti sigud agwardya ditoy. Kasta ka di? Wen, Marian. Naanos mo't kit di dagiti sigud agwardya ditoy. Ang talaga ana idumduman ni Manong Ed. Isungarod ako nakanalag-an tiriknak kan kwa na. Gapu itikas jay nga ugali na. Ngam sa bali mo't tinangi papanam. Tako namkit din nga da relasyon mi adwa. Pasensya kan, Marian.
Ang husto ti kunam. Rumbang asubadan tayo, matikin na imbag na. Ay na, jak laing pagarup akas tagayam tinagdala na Manong Ed. Adumat kayam tirigrigat mo idi. Day tatipod no, ma'am. Jak amo no apay akas jay. Nasaya at mati impagpakita kadagiti sigud at katrabahwak. Ngam apay a dinadaol dak. Awan lang amin tilaban ko. Tamay saak lang anano mo. Ngam dayawan ka unay Manong. Gaputa di ka nagimula iti sakit tinakam. Gaputa amok. Awan matlaang ti maalak no agimulak iti sakit tinakam kadakwada. Husto takino na Manong Ed. Kat sapay la kumata di ka agbalbaliw. Pakaragsakak ti agaramid iti nasayaat, ma'am. Tadyak kayat nga adda gumurgura kanyak. Kayat ko ti agbiag iti natalinaay. Nga uray na numuak laang. Ay na, nagsingpot ka talaga Manong Ed. Sika ti rumbang atuladan ti tunggal tao. Wan kayam? Adda ka din asawa yo? Adan, ma'am. Ken adamat tendua aputot ko. Ubing dapay. Gaputan naladawak anang asawa. Ngamparikot ko nga rod ti asawa ken ti inak. Gaputan nagidanda nakaptan iti nadagsen a sakit. Nay, anom dagita a groceries, anak ko. Itod ko kani Manong Ed nanang. Naamuak ngamin anarigat gayam ti kasasaad na. Gaputa ubing pay laang dagiti putot na. Ket naggidan nga agsaksakit ti asawa ken inana. Anya? Ay sus, kaasimot nga rod ano kasta anak ko. Wan nga rod nanang. No naamuak ko maadagos ti kasasaad na, natulungak ko maadagos. Saan mo't ngamin amadlaw nga adda parikot na, gaputa kanayon a nakaisem. Di nala siguro kayat nga ay ayam ti kasasaad na anak ko. Ang mala, mangtad ka iti kabailam a maitulong kadakwada. Kaasid amot. Wan nanang, ngam bilibak a talaga kan kwa na. Ado ti rumbang a paggastusan na. Ngam ikan na kami latta iti makan. Di ta makitam at talagaan na imbag ti panagpuspuso na anak ko. Good morning, Ma'am Marian. Good morning, Manong Dino. Dito'y kakadingag duty. One, Ma'am. Kastagayam. Nasayaat mo't tapno mapadasan na kami mo't akadwa. One mat, Ma'am. Ne, kaslada ti birbiro ka, ma. Birbirukak ni Manong Ed. Italang amin analadaw. Kat kanayon mo't amasapsapa asumsumrek. Ha? Ni Manong Edi ka di tidakdaka matam, Ma'am? Wan, Manong. Apay, di mo ka di pay ammo? Tian niya. Ay, awanan ni Manong Edi, Ma'am Marian. Isu asyak ti nag-duty dito eh. Anya nga awanan? Nag-resign ka din? Saan, Ma'am? Ni Manong Edi. Pinmusayan idi parbangon. Anya? Husto daytan, Marian. Itay ka pa'y laang agsangsangit. Apay akas ni Jessica. No kaano pa'y akayat ko at tulungan ni Manong Ed. Isumot na di pupusay na. Hawan ti makasungbat iti dayta, Marian. Gaputa di tayo ninamnama akas jay gayam ti mapasamak ken kuana. Ngam nagpiksa ni Manong Ed dokit kitaan. Nagis-istorya kami pa idi na minsan. Iso anaamok ti kasasaad na. Kat kasapulan na gayam piman ti tulong tayo. Marian. No kumadinamag ko idin ti adda kasasaad na. Nalabit. Natulungan tayo pa'y. Jak tomat ngamin dinamag adagos. Di mon pabasulan ti bagim. Di tay amo akas jay gayam ti mapasamak ken kuana. Sana bale, tain pakitam ti kinapatag na ken ka. Di si bibiyag pa'y laang. Talaga may kawa ang Jessica. Kasla makitkitak ni Manong Ed tunggal lumabas ak iji entrance. Irwam mon ti bagim, Marian. Awanin ni Manong Ed. Kasla jak pa'y lapat dyan. Kalaat mo't ngamin tinapasamak. Marian.
Pudno gayam ti kunada. Uray di mo kapkapin ano ti may sa atao. No nasayaat kan ka, biro kam latta no awanen. Pudno launay day ta inbagam, Marian. Gumasapul nga aklonam. Tapno agtal namot tan ti kararwana. Sayang, Jessica. Naladawan ti amin. Diyak pa'y naiyawat kan kuana ti kayat ko nga ited. Diyak pa'y nakasao iti maudi agundaway. O ay, kunada siguro, Mr. Lonely. Ngampudno ang nagladingitak iti kastaunay, idipimusay ni Kuya Eds, nga uray jak kapkapin ano. Maladingitan akmet, gaputadyak pulos na tulungan, sakbay apimusay. Ngam napunas day tariknak, idinamamok ti pamilyana, baba ni titulong ti maysa apagayam. Alakastan, kitagyaman akunay. Tuy pagayam mo, Marian. Pagayam Marian, naidumduma ti pakasaritaam. Pudno launay ti kunam, abirukem ti presensya ti may sa atao, nga uray di mo kapkapin ano, nang runa no nasayaat ken ka. Ala, ituloy mo ti agbalin a nasayaat. Taddan tulat tamet katukad na a nasayaat para ken ka. Bueno papagayam, ingkay nanggagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marian, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kiniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.